Magic Johnson nas je zvao i pitao je gdje može da trenira, a da se ne obrukamo. Taj čovjek je došao, pa mi ko da se znamo 100 godina. Ajde da se slikamo, hoću da vas postim na Twitter, kao ja u životu nisam vidio, kao meni je ovo super. Čekaj, Nole dođe i ono si šeto. Došao recimo negdje popodne kad je bilo možda 4 ljudi. I kao neka djevojka ovako stoji, kao vidi Novak Đoković, znaš kao došao, te neke veličine koje su potpuno neopterećene slavom, pažnjom. Kogod njemu prišao sa slika, sve može, sve je super, sve je sjajno. Najveći izazov za jednog marketing čovjeka ti kaže, radi što misliš da treba. Brand ne može da opstane bez lojalne zajednice za njega. A lojalna zajednica mora stepenasto da se pravi. Ogromni momci, kao idu, ako se polako spušti kao na kraju roza štiklica i idemo trčivati. Forbes, Times, Guardian, Telegraph, Probs Report, National Geographic, Travel and Leisure, uvijek je novo, jer isti trik ne radi dva. Perspektivne sportiste koji žele da rade na sebi, mi im damo našu stručnost, naše znanje, da im zaista damo tu šansu da osvoje medalju. To nema profitabilnosti, nema logike. Ali sa neke ljudske strane, to je ulaganje u nešto. Da, to što sam rekao, znaš, kad se uđe kod nas u hotel, nije da si ušao standardan hotel. Mi nemamo klasičnu recepciju koja te dijeli između tebe i gosta. Ti recimo možeš sad kod njih da uđeš... Tako je, sa strane, ono, pa moraš. Ovdje ne, ovdje možeš ti da prođeš ispred za njih. Znaš, napraviš kafu, da uzmeš sok, šta god da uradiš, niko te neće zaustaviti, znaš, nemamo tu opciju kao, sad se mi nešto krijem od gostiju i imamo tu barijeru između nas i njih. Ne. Kogod dođe, apsolutno je dobrodošao. Maksimalno gledamo da se osjeća kao kod kuće, možda se šetu bade mantilu, može, ne znam, mi imamo ovdje ljudi koji su spavali po kaučima, znaš, ne diramo ih. Jel to tebi super, jeste? Imaš svu slobodu da radiš šta god. Jer ovo jeste 5 zvjezdica, baš se trudimo da ne bude klasična 5 zvjezdica. A oni imaju jednu teoriju za to. Sigurno. Zašto? Kaže, ovdje nema zvijezde, kaže, ovdje je Beyond. A da. Pa nemam vidjeno nikada. Tako je, da piše. Nema zvezde nigde. I to uopšte nećemo da izbacujemo jer ne želimo da ljudi vide. Nadzvezda. Tako je. Ne želimo da ljudi vide. Imamo Michelinov ključ koji nam je okej, kao neka privilegija da se vidi da je zaista to dio nečega, ali ne želimo da izbacujemo da se vidi da je 5 zvjezdica jer ne želimo da ljudi imaju tu kočnicu kada uđu u hotel od 5 zvjezdica. Jer kada uđeš ti uvijek imaš osjećaj da moraš da znaš tačan set pravila kako da se ponašaš, šta da pitaš. Neugodno ti je da pitaš pitanje, jer misliš kao, znaš, kad se će da me gledaju kao ludaka, jeste kao, tako je, nije bio nikad, znaš, kao. I kao, nama je baš to kao cilj, dođeš ovdje i budeš potpuno opušten da možeš da pitaš, da možeš da se šališ, da ti mi dajemo preporuke, da te pitamo kakav ti je bio dan, šta si jeo, šta ti mama i tata rade, baš gledamo da to bude maksimalno što opuštenije moguće. To je generalno cilj, jer jako veliki broj mladih ljudi može da priušti 5 zvjezdica, ali ne želi da ide tamo upravo zbog tog osjećaja neke anksioznosti, da ne želiš da te neko gleda kao nešto malo više. Ne se osjeća da ga pripaga. Tako je. Tako je. I to je ogroman problem i sve više hotela ima problem, koji su ultra luksuzni, imaju problem sa privlačenjem publike, baš zato što mladi ljudi više ne žele taj osjećaj osuđivanja, anksioznosti. Tako. I onda je to potpuno jedna druga priča. I mislim da smo sa ovim brendom uspjeli da pronađemo tu neku žicu, makar kod naših ljudi ovdje koji žele taj neki osjećaj domaćinstva i ugostiteljstva koji nije isforsiran, nego je zaista iskren. I mislim, ovdje vam se niko ne smije onako kao iz ljubaznosti, nego vam se smije zaista iskreno. Vidjet ćete noćas djevojka koja vam služi ručak, Stanka, večeru, mislim, Stanka je luda ko struje. I ona to ne prikriva. Ona će doći, ona će vam praviti haos, ona će bacati fore, ona će vam preporučivati. Tako, znaš, i ti se neće ti biti u fazonu kao, vidi što da je dosadno, znaš, ako će ti biti super jer te neko zabavlja tokom cijele noći i nije ti sad stavlja salvetu na koljena, da te tako je, filira ribu i ostalo. Druže, evo ti jelo, najedeš se ko čovjek, nije ti ono kao fine dining, malo ovoga, malo onoga. Mi imamo zdrava jela, ali su to, mislim, poštena prava jela. Ti ako naručiš meso, dobiješ komad mesa, ako naručiš salatu za vegetarijanca, dobiješ, mislim, baštu, da dobiješ salatu, jer to je point. Nećemo da ljudi gladuju, hoćemo da jedu, da se zdravo hrane, ali prije svega mislim da se hrane količinski koliko treba. A ne uvijek je burger, uvijek je pomfrit, uvijek je pizza, uvijek je... Nekako nema te varijacije u hrani, nego se uvijek zasniva u nekom setu kako u hotelu treba da se jede. Ne daj Bože da se neko ishrani i ide
baš smo pričali i sa koleginicama iz Hrvatske isto koja kaže, ok, ja sam na keto ishranu prvi put u životu, imam hotel gde mogu dodajem da ispoštujem ishranu koju jedem. Jer imate keto doručak, imate keto ručak, keto večeru i ne samo to, imamo i vegansko i vegetarijansko. Mislim, stvarno možeš da biraš apsolutno šta god, kako god da živiš, da te mi ispoštujem. I na kraju dana nećeš, hoćeš burger. A ima i to, da. Hoćeš pomfrit, ima pomfrit, mislim, apsolutno ima sve što imaju u standardnom hotelu, ali nije u tolikoj većini kao što je u bilo kom drugom, nego je sušta suprotnost baš onako manje nego što jeste. I mislim da je to jedan koncept definitivno koji će da zaživi ne samo na Balkanu, nego i šire. Jer ovo je naš drugi hotel trenutno na svijetu, imamo stvarno neki onako ambiciozan plan za budućnost do 2030. da otvorimo još 4 do 5 komada, da posle toga otvorimo još malo veću ekspanziju po Evropi i mislimo da mladi ljudi zaista prepoznaju jednu tu žicu i da sve više ljudi, pogotovo milenijalaca i te neke generacije Z koji forsiraju, koji stvarno žive taj neki zdrav život. Mislim, pretjerano je reći zdrav život, mislim normalan život. Tako treba da bude. Za nas je to normalan život. Tako je, ali nekako ta paradigma već kruži godinama da je fast food jedini izbor koji imaš u današnjem svijetu. Samo zato što je sve brzo, zato što nemaš vremena, uvijek je neka frka, trka, pa mislim nije. A ima vremena. Ima. Neko nam je prodao tu šarenu lažu da uvijek kasnimo za nečim. Da uvijek smo jedan korak iza, da uvijek mora sad odmah, inače sve propada. Ali nije tako. Pa evo mi se sad vidimo i ovi mladi ljudi isto su vidjeli kroz sve to i kao nema potrebe. Da, ima neki okret oko svega. Sad ja razumijem, naši roditelji, njihovi roditelji su živjeli nekom malo težim vremenima, punim neizvjesnosti, punim nekih prevrtanja, punim tih nekih ratova, čuda i oni su uvijek bili to nekom grču, tako je. Kao, izgubio je novac vrijednost, izgubilo je posao vrijednost, izgubio državu, ne jednu nego 5. Tako je. I onda jednostavno, mislim, evo mi kao iz Crne Gore koji smo kao posljednji bili u toj nekoj velikoj Jugoslaviji, evo ja od 1991. do sada sam promijenio 5 država nekako, sad se nešto mijenja, tako je. Srbija i Crna Gora, pa... Tako je, znači bila je jedna vrsta Jugoslavije, pa druga vrsta Jugoslavije, pa onda Srbija i Crna Gora, pa onda kao kod Crna Gora i kao više, mislim, non stop su ta neka prevrtanja, non stop je nešto i kao, to nam je doza neizvesnosti. Tako je, neko nam je to utuvi u glavu da nešto tu nikad neće biti sve sigurno i mi smo njima povjerovali i mislim da tek sada kad smo prešli neke godine smo konačno shvatili nije to baš. Imamo vremena za sve. Nemam sa kime da se upoređujem, ne pada mi ništa na glavu, sve je nekako normalno, hajde daj onda da i živim normalno na kraju dana. I to znaš, zdrav život nije neobičan život, nego sve ovo što smo uspjeli da nekom tom konzumacijom i ekspanzijom tog nekog konzumerizma i tog nekog, ne znam, sistema koji nam je nametnut, smo povjerovali u sve to i kao, ajmo sad pizza, jer bolje pizza, bolje burger nego bilo šta drugo. Ja mislim, ne kažem da se lažemo, svi mi pojedemo tako je, i pizzu, i burger, i pomfrit, i šta god, samo eto da nam to ne bude... I to svaki dan, cijelo vrijeme. Tako je, i da to ne bude prvi izbor. Jer nama je uvijek kao najlakše šta ćemo prvo da pojedemo. Evo, mislim, imamo ovdje odmah pred nas neku pekaru i kao kad nam je stani pani, prvo što mi je u glavi je kao ok, otiću kupit ću pecivo. A ne imam restoran ispod sebe koji će mi da apsolutno sve što mi treba i pogotovo što sam zaposlen ovdje kao mogu da uzmem i na 50% i besplatno i šta god, ali mozak moj uopšte ne percipira da je to tu i da je na kraju dana to ukusno. Jer se opet kao vraćamo neko... Poleka. I to. A i kao vraćamo se neko djetinjstvo gdje su nas kao gurali povrće, mi smo kao brokuli, Neće deserta ako ne jedeš. Tako je, i onda si čovjek očajan, ima taj posttraumatski stres da mora da pojede povrće, znači kao prije nego što može da pojede nešto slatko i kao jednostavno, brate, ne želim više brokuli da vidim, a sad ono najljepše mi je kad dobijemo porciju, ne znam, brokolija, šparogije, malo piletine, to mi je... Čisto lin. Tako je. Osjećam se jače, mislim, odem odradim trening, trčim, imam pun sam snage, pojedem, ne znam, pače pice, pa što god, daj mi pivo, daj mi nešto i majstor, gotov dan. Marko, ti si marketing menadžer v Sajro Boka Place. Tako je. Moj vpečatok je da ovo mesto je elite of the elite. Kako dođeš da si marketing menadžer na mesto što je toliko elit? Ja sam iskreno imao jednu ludu, ne li to sreće ili slučajnost ili sudbina ili šta god. Ja sam počeo kao novinar prije svega i dugo sam radio kao novinar. Prije nego što me prijatelj jedan pozvao i rekao, pokrećem hokejaški klub u Beogradu, ajde da nam radiš marketing. Ja koji nikad u životu nisam imao ništa vezano za marketing, tako je, i još hokej, ja čovjek sa mora koji gleda nisam vidio osim u čaši, kao idem. Ja kao ajde okej. Može da bude zabavno. I tu u Beogradu? U Beogradu. Tada je bio taj klub, zvao se HK Beograd. I bila je super stvar zato što su se spojili hokejaši Partizana i Zvijezde u jedan klub.
I to je tada bilo nesvakidašnje, jer dva najveća rivala... poznata ova priča. Tako je. Dva najveća rivala su bile, ko spojili su jedan klub, zašto da bi igrali regionalnu ligu sa Mađarima i Rumunima i da bi malo popularizovali i establišovali sport hokeja u Srbiji. I bilo je stvarno super. Mislim, ja sam se te godine smrzao kao nikad u životu, jer mislim, led i čovjek sa mora apsolutno ne idu jedno sa drugim. Ali kao okej, bilo super. Radili projekte, imali jako puno humanitarnih akcija, trčali smo u štiklama, mislim što mi je bilo jedna možda od najljepših stvari. Okupio sam 20 hokejaša i u oktobru na dana borbe protiv raka dojke smo otišli u Knez Mihajlovu, imali smo roze štiklice, 5 cm i trčali smo 150 metara da bi skupili novac Ko će prvi? Tako je, i skupljali su novac za novi mamogram za institut. To beše tvoja ideja. Tako je. I mrzeli su me, užasno su me mrzeli. Užasno su me mrzeli. Igrači. Tako je. Ama A menadžment... prošla sigurno bomba, to. Bilo je njima Interesantno. super, tako je. Tako zato što smo dobili stvarno, mislim, jedan exposure koji je bio nevjerovatan, ali... interesantno, tako, dobro su. tako je, ali hokejaši, pokazat ću vam negdje sliku, mislim, to je bilo stvarno nebesno jer su svi ogromni momci, a kao idu, ako se polako spušti kao na kraju roza štiklica i idemo trčimo 150. Ali bila roze svima. Svi roze i bile su šljakice na njoj, tako da baš sam ih onako... Dao sam im dobro, ali okej, vidjeli su oni, svi su bili protiv toga dok nisu to uradili. I onda kad se to završilo, jako veliki broj žena je prišlo da im se zahvali Pa, baš na jednoj takvoj ženi. simpatično. Tako. Znači imaš efekt. Tako je. I kako Imaš da nema? instant Imaš efekt. efekt. Ama i za klub pomoć i za... Apsolutno. I rič. nama se nakon toga apsolutno i tribine su se popunile i medijski to bilo popraćeno i stvarno je bilo sve, mislim, kako treba. I završila se sezona i ja sam došao ovdje da odmorim malo između dvije sezone i bio je to jedan super projekat, mislim i dalje jeste Luštica Bay koji je tražio sezonski 3 mjeseca da im neko pomogne oko marketinga, oko konkretno digitalnog marketinga. Pomogao, postavili sve na noge, kad je došlo vrijeme da se vratim u Beograd, otvarao se hotel koji se zove Čedi, koji je vidio što sam radio prethodno za hokej, koji je vidio što sam radio za Lušticu kao projekat i rekli su ok, mi želimo da nam pomogneš da otvorimo naš hotel, to je isto novi brend, hoćemo da postavimo brend na noge, da ga proširimo regionalno, da ga proširimo internacionalno, ti radiš jako dobro taj neki brand positioning sam od sebe, ok, super. A ti do taj moment sa hotelima Ništa, 0 bodova. 0 bodova, isto kao sa hokejem. Ali, U stvari pa da. tako je, Tebe je unikatno da imaš malce unikatan pristup. Zato Upravo si to. interesantan. jer nekako se zadesilo da taj Beograd se gradi od nule. Hokejaški klub. Nikad Da. nije bio prethodno taj klub postojan, niko nije znao Nema za tradiciju, njega, nema nema tradiciju. istoriju, Tako. da. I podelili smo ga na jedan nivo Prazan list. da apsolutno su svi znali za njega. Na kraju godine kad smo završili, apsolutno su svi znali za nas, osvojili smo i lokalnu titulu, sve stoji super i stvarno se znalo. I onda mi je to pomoglo opet za Lušticu, jer Luštica u tom trenutku je bila mlad projekat, jako je to ogroman jedan projekat koji ima i golf terene i svašta nešto, jako je bio mlad. I sa mojim nekakvim inatom na kraju dana smo uspjeli kroz taj digitalni marketing i njih da pozicioniramo na jedan malo veći nivo. I onda opet to je vidio Čedi i kao, ok, brand positioning, 1-2 primjer, ajde da probam. I to je prošlo fenomenalno dobro. I onda opet posle toga je bilo, onda su hoteli već počeli da se ređaju jedan za drugi. Niki Beach je onda zvao koji se otvara u Tivtu, također vidjeli smo šta si uradio sa Čedijem Lušticom, dođi tu. Posle toga onda me zvao Dukli Gardens, to je iz Budve također jedan veliki projekat, otvarali su hotel, vidjeli smo šta si uradio, pomozi nam da otvorimo hotel. Posle toga je onda zvao Hilton iz Beograda i bilo je okej. Izvini, jel imaš neki blueprint sa hotelima ili ono stalno nešto ti novo izvadiš iz rukava, izvadiš Uvijek je novo. uvek je novo? Uvijek je novo, jer isti trik ne radi dva puta. Tako. Već viđeno. Tako je. I onda mi je bilo Interesantno. super, recimo kad sam došao do Hiltona u Beogradu, tu se otvara neke druge pozicije zato što Hilton je tradicija više. tradicija je i ima cijelosezonsku sezonu. Aha. Hoteli u Crnoj Gori imaju 3-4 Tako. mjeseca. Hilton moraš da budeš malo pametniji, malo inovativniji, jer moraš cijele godine da praviš baz Se koja oko sezona toga. nešto. Tako. S tim što Hilton je već poznat kao brend, Tako. što znači da ne možeš ti sad tu baš da izmišljaš toplu vodu kao što možeš u prethodnim brendovima koji dalje nisu Jasno. tu pozicionirani. I onda okej, Hilton Beograd, šta ćemo tu? Ajde prvu zimu da otvorimo klizalište u bašti. I to je bilo super. Otvorili smo jedno malo klizalište u okviru bašte, to stvarno izgleda i filmski jako lijepo, sa svećicama, sa lampicama, čuda, super. Šta ćemo sljedeće? Ajde da dovedemo more u Beograd. Može. Radimo dane Hvara 5 dana, zovemo gostujući kuvara, ja dovedem klape da sviraju, da pjevaju, napravimo mornarski ambijent, bude sve super. Super. Šta ćemo sljedeće?
ajde da dovedemo, ne znam da li ste gledali 24 Kitchen, ima onaj čuveni jedan kuvar, sjedi, Rudolf se zove, što pravi dezerte. Super, nek dođe Rudolf, nek napravi dezerte 2 noći. Baš njega. Baš njega. Čovjek došao, radio dezerte na licu mjesta, ljudi su oduševili. Par mjeseci kasnije, Michelin kuca na vrata, preporuka, dobijate Michelinovu preporuku za taj restoran. I onda, Hiltonov. tako je. I super, jako mi je drago, oni su i dalje održali taj kvalitet. Dobije, evo, svake godine za redom, od kako sam ja otišao tamo, mi smo dobijali tu Michelinovu preporuku, tako da ima smisla to što smo radili do tada. I onda svaki put postoje te neke novi, onako mali fore i fazoni koji možemo da radimo da bi se to nešto što je već učvršćeno, da se podigne na malo veći nivo. Jer Hilton je tu, ti restorani su bili tu i ranije, ništa mi nismo uradili da je neobičnije od ranije. Samo smo poradili malo više na vidljivosti svemu tome što je iza scene. Niste bili lenji, nego ste malo akcije. Mora biti proaktivan čovjek kada je u pitanju tako nešto novo. Onda je došao Sairo. Sairo, kada sam vidio brand, kada sam vidio koncept iz ovoga, to je bilo nešto što apsolutno mi se rezonuje. Ja i novinar, kad sam bio sam sportski novinar, imam iza sebe neku blagu sportsku pozadinu i u mladosti. Nov brand na internacionalnom nivou, ne samo na lokalnom, i kao najveći izazov za jednog marketing čovjeka, da dobije clean sheet i neko ti kaže radi što misliš da treba. Ама со таа визија што ја објасни. Значи, елит, ама, како се ка, approachable за помлада генерација. Tako je, jer to je cilj. Pristupač. Pristup mlađoj generaciji koja želi da ima tako nešto. Тоа беше концепт од почеток. Tako. Sairo ти се јавува, Tako je. еве ја нашата идеја. Tako je, ovo je koncept samoga hotela, uradi nešto. I onda smo mi uradili... Bio izgrađen, počinjao kako je bilo. Ja kada sam došao, ovo je dalje bilo u izgradnji. Eto. Tako da ja sam vidio stalno, tako je, kako se završava hotel, radili smo zajedno na nekim detaljima, kako šta da se postavi, na koji način Pokazivali ti sigurno viziju, šta će teći. И извини, ова е пред 2 години. Prije godinu dana smo tačno otvorili. Ja sam došao godinu dana, mi smo trebali da otvorimo Ти си пред 24. 2 години Tako. тука, годину дана се отвори. ради и годину дана Tako je, se otvorili. веќе работи. I onda je bilo, ok, šta ćemo da uradimo za otvaranje? I onda smo mislili, ja kažem, aha, ok, dok sam bio u Hiltonu u Beogradu, radili smo sa Red Bullom Formulu 1 kada je bila kroz Beograd. Mi smo bili jedni od sponzora kad se Formula 1 vozila, također smo radili sa njima basket 3x3 World League i onda sam imao već kontakte sa Red Bullom. I ok, ajde da vidimo šta kaže Red Bull. I onda smo sjeli svi zajedno i onda smo se dogovorili, ok, da ima da dovedemo Flying Bullse, njihove avione akrobatske, i onda ćemo da ih dignemo iznad hotela da rade akrobacije za otvaranje. I onda ću da pozovem moje prijatelje iz CrossFita ovdje lokalnog da organizujemo CrossFit takmičenje ispred hotela. Vidio sam neke slike. I onda smo izbacili kompletnu opremu napolje, radili smo CrossFit prvu polovinu dana. Da je bilo ono gumiran pod napolje. Sve Па нешто ми е познато. Ама како ти текна тебе? Ти имаш нешто спортска позадина, тренираш? Tako, mislim, CrossFit sam nekako upoznao još, ne znam, možda prije 10 godina kroz lokalni klub u Hercenovom, odakle sam, gdje moj prijatelj Relja Novaković drži taj njegov CrossFit, koji to, kako ne? Pozdrav veliki da Relja. Moj brat iz Crne Gore. Relju svi znaju, to je nevjerojatno, taj čovjek ne može da se pomukne nigdje da ga neko ne poznaje. Brate, 2016. se znamo takmičenje, smo bili u Adriatiku u Umagu. I u Beogradu. I u 24. u Beograd kad smo bili, snimali smo za Belgrad Games mi kao dokumentarni film. Беше тоа? I bio je on samo radio Masters tada. Da. Леле, јако е. Kažem, Relju svi znaju, tog čovjeka ne možeš nigdje da povedeš. Имаш некоја спортска позадина, затоа ти текна, па чекај, може да ubacuje. Si Relju zvao s njegovim klubom? Tako je, došao Relja s njegovim klubom i to je jedini čovjek koji je uspio da okupi sve crnogorske crossfitere na jednom mjestu. Jer, Bogu hvala, kod nas je sve sujeta, ovaj ne priča s ovim, ovaj otvori klub, tako je. Ali Relja kad zovne, svi dođu. Da. Jer Relja je jedina osoba koja, jednostavno, njemu ne možeš da kažeš ne. I čovjek je doveo, svi su došli, pomogli, iz Podgorice su donijeli rovere, iz Hercegovog su donijeli šipke, svako je donio po nešto, napravio se stvarno jedan lijep event koji je bio super. I to je onako bilo super startup position za sve ostalo. I odatle smo krenuli dalje. Imali smo stvarno neke različite projekte, yoga retreat smo imali sa ljudima iz Dubaija, pa imali smo outside destination fitness varijantu isto gdje smo ljude slali da rade hikinge, meditaciju u prirodi, sound healing. Stvarno gledamo da maksimalno napravimo neki raznovrsan program koji svakoj može da bude interesantan. Jer na kraju dana taj destination fitness dio koji mi propagiramo, koji je
aktivacija hotela sa prirodom je početni korak za nekoga koji možda nije u fitnessu, a želi da napravi taj prvi korak, a da nije toliko agresivan. I mi onda kažemo, ok, ajde kreni polako sa hikingom. Imamo jednaku laganiju rutu koja kaže možda sat i po vremena, kroz prirodu, uzbrdo, nizbrdo, čisto malo da ti tijelo upozna taj pokret. I onda, kada to završiš, dođeš kod nas, odradiš oporavak, odradiš možda malo neki stretching, slično, odmoriš, jedeš, spavaš. Sutra dan to onda malo više isforsiramo. Onda kažemo, ajde više nije sat i po, onda ćemo te staviti na biciklo na 2 sata. Pa onda odradiš turu oko zaliva, vidiš nešto, bude ti lijepo, izgubiš taj osjećaj da nešto radiš zbog nekog tjeranja, više ti je zato što ti je lijepo da vidiš nešto oko sebe. I uopšte tvoj mozak ne percipira to kao vježbu. Sightseeing plus tako je. Vježba. Nego percipira kao, otišao sam u sightseeing. I posle par dana ti već vidiš da je tvoje tijelo napravilo neki normalan pokret, normalan ritam, da ti onda već možeš kad uđeš u teretanu, kad digneš taj neki teg ili uradiš bilo šta, nije ti više toliko teško. I mentalno si spremniji zato što već imaš neku uvertiru od toga. A onda opet s druge strane imamo ljude koji dođu potpuno spremni kao sad i vi iz Red Bulla i kažu hoću stvarno da testiram sebe do svih granica. Ima i to. Tako je, nema problema. Evo ti biciklo, evo ti brdo, ajde uzbrdo. Da. Imamo svaku rutu koja je prilagođena apsolutno od početnika do srednjih nekog nivoa, do adrenalina i naravno za porodice koje dođu sa djecom, jer uvijek imaju problem gdje sa tom djecom tokom njihovog ostanka ovdje. Mi nemamo babysitting servis, ne želimo da imamo babysitting servis, želimo da im damo taj neki bonding kakav treba da bude. Kao lako je pustiti dijete sa trotinetom ovdje ispred i kao ok, ja ću pijem kafu i šta god. Ali evo, spakujemo vas, mi vam obezbedimo sve, piknik, prevoz, vodiča, ništa vi ne idete sami, uvijek ima neko da vodi računa o vam. I imate zajedničku aktivaciju koju možete raditi kao porodica, što nema svugdje. I jako nam je bitan taj individualan pristup jer nije svaka osoba ista. U drugim hotelima obično bude ok, ko hoće da ide danas na turu, ti, ok, svi u jednu grupu i ajde. Ne. Ako jedna osoba hoće da ide na jednu stranu, mi organizujemo sve za jednu osobu. I kako gosti najčesto doznavaat za Sairo Boka Ples? Mi imamo jako veliku sreću da su mediji, na svu sreću, opsjednuti nam u ovom trenutku. Jer je potpuno nov koncept. Tako je. Aha. Oni do sada nisu imali prilike da vide nešto ovako. Pa niko nije. Misliš kao televiziji, radio? Interesantno. Internacionalni novinari. Jer kod nas dolaze, tako je. Jer kod nas dolaze, apsolutno, mi smo ugostili u zadnjih godinu dana svako medijsko ime koje možete da pomislite. Forbes, Times, Guardian, Telegraph, Rob's Report, I sve se sami javlja. National Geographic, Travel and Leisure. Ma znaš zašto? Ova je one of one. Tako je. Zato vikam, ne je 5 zvijezdi ova. Tako je. 5 zvijezdi otvori, ima 3 milioni hoteli u svijetu sa 5 zvijezdi. Ova ne je 5 zvijezdi. Beyond zvijezdi. Ova ne postoji ovakvo nešto. Ovo je prv pad uopšte, ne možeš ni da go objasniš. Ja sad doma da otidam i da objasnim kaj bef. Kako da ti kažem? Ovo je tipa hotela kao što mi sanjamo nekad u nekim epizodima šta bi bilo kad bi bilo u idealnom scenariju. Tako je. I baš smo juče pričali kao ne mogu da poverujem da evo ga scenariju živimo. Tako je. Znaš što mi tekna mene? Kako mi tekna najlesno da objasnam na ženami. Zamisli Brad Pitt da saka dojde na odmor i dure tuka da snimi James Bond, plus da napravi pripremi za Tour de France i na CrossFit Games da se kvalifikuje. I da se oporavi najbolje u životu. Sairo Boka Place mi je to. Brad Pitt na odmor, James Bond, Tour de France, one of one. Upravo to, jer ima jako puno hotela sličnih koncepata. Nema isti, ali ima slični. Ima dosta longevity hotela, ima dosta wellness hotela, ima dosta, ne znam, detox hotela, ono gdje odu pa vas izgladnjuju sa šejkovima, sa sok od celera cijeli dan. Dobro, to je ovisnike što... Tako, spa resort, klasični spa resort. Svašta nešto. Pa malo kremice, pa malo ne znam nija šta sve ne. Ali mi smo rekli, ok, mi hoćemo da napravimo nešto što će biti built for better. Da apsolutno bude built for better u svakom segmentu. Da je to najbolji san, da je to najbolji oporavak, da je to najbolji fitness, da je to najbolja hrana, da je to najbolje mjesto gdje možeš da se povežeš samim sa sobom, da vratiš ta mindfulness u samom sebi. Jer na kraju dana svi konstantno trčimo negdje, konstantno je neka frka, trka. I čovjek kad dođe ovdje i kaže, ok, sad ću samo da ništa. Ući u svoj ritam, ujutro ću da doručkujem dobro, otići na trening ujutro, malo na bazen popodne, prošetati možda hiking predveče, vratiti se na večeru, ja najbolje u životu i ja sam potpuno miran sam sa sobom.
ja vratim sebi nazad taj ritam koji možda nisam stigao da prethodno napravim u gradu gdje živim. Jer jednostavno sam imao žena, djeca, porodica, obaveze, posao, šta god. Jednostavno nemam vremena toliko da se posvetim sebi koliko mogu negdje, da se samo vratim nazad u taj, da se vratim sebi na kraju dana. Ti kad si nam objašnjivao prvi dan, šta nudi hotel, baba. Mi smo imali jednu epizodu, 5 pillars? Da, stubovi. Da, 5 stubova zdravlja. I to je trening, ishrana, recovery, mindset i relationships. Ti si opisao Svih 5. 8 relationships, ali sad si i to opisao. Tako je. I ti kad kreneš iz toga, to je to ustvo. To je suština. I vi ste jedini što nudi sve 5. Jer kod nas taj relationship spada u mindfulness. Jer mindfulness može da bude jako širok pojam. Ali je ono sa djecom što si pričao. Tako je. Pakujete zajedno, ne baci ga trotinet, vi na stranu, nego baš ono bonding što si pričao. Ама и relationship со staff. Јас се осеќам близок со вработените. Со staff, меѓу ми овде што смо сред булом. 2 дена сум тука и јас сум више као се знаеме со луѓе. Да, добро. Да, имаш оне однос, знаеш. Tako, jer to je point. To je ono o čemu smo pričali ranije. Mi hoćemo da se ljudi osjećaju ovdje kao kod kuće. To je point. Niko vam se ovdje neće vratiti prezimenom ili jao dragi gospodine ili da se nešto da se klanja. Nema potrebe. Jer mi vidimo kroz to. I gosti koji dolaze vide kroz to. Jer malo ne možeš da povjeruješ ako ti neko dođe i krene da ti se naklanja nešto da on to stvarno misli. Ti znaš da je on nagovoren na to da mora zarad svoje plate da se ponaša tako. A mi njima ovdje kažemo ne. Kao da vam je neko došao kod kuće. Jer kod nas na Balkanu je to. Uvijek najbolje daješ. Neko ti dođe u gost u kući. Najbolja rakija, najbolji pršut. Domaći uvijek. Tako je. Makar ti nemaš šta da jedeš sutra. Gost mora da izađe. Mi smo najbolji domaćini. Tako je. Kad ti kaže mama, ne, čokolada je za goste. Da. Sad shvataš. Znači i ti koji imaš to. Od ceo Balkan. Mora da dolovim ostalo mi u glavi, meni za jastuke. Tako, mislim. Ne, to je fenomenalno. Jeste probali jastuke? Ja to ljudima pričam. Niste probali drugi jastuke? Ама супер се ти. Што да пробам, брате, нисам се разбудил ни едно. Плюс има 4. 4, да. Recovery Pillow je apsolutno meni favorit. Znači, Recovery Pillow je onako onaj memory, ali je ovako je malo je deblji, tako da kad upadneš, stvarno upadneš u oblak. Znači, ja samo njega ovdje koristim kad god spavam, meni je to sam Evo, sa recovery faze. Objasni prvo, dušek, čaršafe, termo, više ne znam da ih izgovorim. Idemo, bukvalno smo gledali da, znači mi sve što smo radili kad smo pravili koncept smo radili u saradnji sa određenim profesionalcima. I mi smo imali ženu koja se zove Ana West, koja je ekspert za san. I mi smo rekli, ok, Ana, reci nam šta treba da uradimo da čovjek ima najbolji san. I ona kaže, ok, termoregulativni madrac. Mi smo ubacili termoregulativni madrac, znači da temperatura tijela ti ne varira tokom noći, uvijek ostane ista, imaš najbolji mogući san. Ok, šta je dalje? Ne budiš se uveče, što mogu da potvrdim, stalno se budim u životu. Uvijek je kad ljeti ti previše vruće, zimi ti previše hladno, skučiš se šta god, uvijek je nešto. Dalje, blackout curtains, ok, blackout curtains. Jako bitan je jastuk, naravno, i onda jako bitan je za dobar san je jako bitno i buđenje, samo buđenje tijela. Da. Alarm kada se probudi, to je da te neko trgne iz REM sna, automatski ti se tijelo budi pod stresom. Jer ga ne budi nešto što je odmah. Naš alarm, pored kreveta, zapravo ne zvoni nego sija. On mimikuje izlazak sunca. Samim tim pojačava brightness sve dok se tvoje tijelo na prirodan način ne budi kao što bi se inače budilo. I onda imate recovery kabinet iza ogledala koji ima yoga prostirku, yoga blok i na televizoru imate dva programa, tako je roller za mišiće i na televizoru ima dva programa, jedan je za laku noć, drugi je za dobro jutro. Laku noć, to je vođena meditacija, imate instruktore ispred sebe, vježbe disanja, smirivanja nakon dana, uvlačenje tijela u to neko opuštajuće stanje, da kad legnete, to je to, gotovo, ne treba vam uspavanka, TikTok, YouTube, kogod šta gleda, gotovi. Ujutro kad se čovjek probudi, opet, jako je bitno da se malo rastegne, jer opet, koliko god mi dobro spavali, nekako tijelo je jako dugo vremena u jednoj pozi, samim tim to neko rastezanje je prirodan način da se tijelo vrati, da odmah krene kako treba. Tako da imamo jednu kompletnu priču zajedno sa preparatima koji koristimo u toaletu, koji su potpuno na prirodnoj bazi, 100% organski, tako da ništa što vam dira tijelo tokom cijelog vašeg boravka ovdje nije na bilo koji način vještačko ili fabrifikovano ili na bilo koji drugi način može da vas povrijedi, ošteti ili izazove bilo kakvu alergiju. Sve je 100% nabijeno.
kako se zvaše, recovery lab. Opet, naš recovery lab jako izgleda kao doktorska kancelarija. I to je zapravo namjenski. Mi nemamo ništa što tijelu ne donosi bilo kakvu dobrobit. Jer opet se vraćamo na taj neki slogan Build for Better. Što znači, kada uđeš u saunu, tursko kupatilo, parna kupatila, saune, čuda, to nije nešto što tvojom tijelu daje dobrobit. To je trenutno olakšanje stanja koje traje. Mi to stavljamo u svim hotelima, što svi hoteli imaju. Tako je. A ne znaju zašto. O tome se radi. Mi namjerno koristimo recimo infrared saunu. Ne želimo da imamo bilo kakvu paru, bilo kakvu vlagu. Želimo da to bude čist, suv zrak i da iz tebe izbacuje toksine. Zatim imamo red light terapiju koja izgleda kao tanning bed, ali zapravo ti zraci pomažu mišićima i krvotoku da se oporave posle treninga, da cirkulacija radi bolje, tako da čovjek stvarno nakon što završi trening ili takmičenje ili trčanje, stvarno može da maksimalno se posveti tom oporavku. Onda imamo krio saunu, također ide do minus 160, cirkulacija 3 minuta, maks, preko 3 minuta više nema potrebe, nema taj efekat koji bi trebalo da ima. To je na vozduh, da pojasnim. Uvijek je zamisla da kad vlagame i se zamrzno, to minus 160, da, man redko koji znaje. Tako je. Ti vlagaš kako jedno cilindarče i se dviži vaka kao vozduh, ne дека stvarno ti se tečen nitrogluk, ne. Zna biti malo strašno, ja ne volim generalno zimu, uprkos hokeju i ostalo, ja sam imao moj cold plunge i krio saune u Beogradu. Cold plunge je po nekako naglo stresno, ova je postepeno ide. Tako je. Mislim, mi imamo i cold plunge, ali iskreno ne vidimo puno ljudi da ga koristi kod nas. A ako hoće odu na hladan tuš, cold plunge kudi kamo. Ako pravi kombinacija sa sauna je super. Tako je. Sauna 20 minuta i onda poslije toga uđu pod hladni tuš 5 minuta i opet. To je standard protokol svega, da. Imamo kompresione čizme za olakšavanje mišića u nogama, imamo cupping, imamo needling, imamo IV terapiju, infuzijama također, ukoliko nekome treba malo više minerala, vitamina, slično. Mislim da je jedna od najinteresantnijih stvari zapravo ovdje kod nas je taj postanak nutricioniste. Mi imamo nutricionistu u kući koji je dostupan svim gostima. Vi kad dođete u naš hotel imate complementary body analizu u našoj teretani gdje dobijete osnovne rezultate vašeg tijela, nakon čega odete kod našeg nutricionista na besplatnu konsultaciju koja vam kaže na osnovu ovih rezultata treba da se smanji masa, poveća mišićna masa, te ono, malo da se izbaci voda, da se ubaci minerali i on napravi fino izvještaj i vi sa tim možete odete kod našeg kuvara, kažete ovo su preporuke vašeg nutricioniste, što mi možemo da uradimo i mi vam napravimo modularni meni koliko god dugo ostajali kod nas da jedete tačno ono što vam treba. I na kraju dana vi nosite to kod kuće, ako nećete ovdje, možete kući da nastavite da jedete to što vam treba. Ovo zvuči kako da target gosti vi se world champion. Ama available i za normalan čovjek. Еве, осети се како Тадај Погачар на припреми. Осети се како ни кажа многу познати луѓе имаат дојдено. Tako je, mislim, nas su prepoznali i profesionalni sportisti prije svega. Kako je Novak doznao? Vidi, mislim, Novak Đoković, to mi sve znamo, čovjek je sportista koji je osvojio apsolutno sve. Mislim, sad se sportista by the book. Tako je. Sportista reče on. I mislim Извини, da je... он дојде или имаше некаков колаб, го викнавте? On je došao. Sam mu tekna? I kako izgleda kontakt Đokoviću? Neko te se javlja? Tako je, njegovi treneri zovu, on je jako često tu na naše teniske terene, jer jako često dolazio da trenira ovdje. On je prijatelj generalno Porto Montenegra kao takvog i dolazio često da trenira na teniske terene koje mi imamo ovdje. I jedan dan je rekao, ljudi, ako napravite ove terene po mom uzoru, ja ću dolazim još češće. I oni su stvarno uložili dodatni novac da teniski tereni sada su signed by Novak Đoković. Da možeš da se spremaš za Roland Garros i za recimo American Open, US Open, na terenima na koje znaš da Novak Open. To su mali detalji. Ама čiji se, koji gi napravi? Porto Montenegro. Kompleks od Porto Montenegro. Okej. I onda smo mi otvorili Balkanskото Monte Carlo. Tako. I onda je on rekao, Twix and Tix da dođem. I oni napravili to. I Novak, svi znamo, ima poseban režim ishrane, poseban režim treninga. I onda prati sve ove infrared sauna, red light terapije. Čovjek je došao, to je to. Znaš,
To je njemu što odgovara, on je došao, nije on trutku traži da se nešto privatizuje teretana, da se on skloni sa strane. Čekaj, Nole dođe i ono si šeto. Nešto. Normalan gost. On i svojih 4 trenera što dođe, brat, trener, kondicioni, oni dođu, ušetaju teretanu, svoj ćoškić sa strane gdje rade njihove stvari. I ti random ideš i vidiš Nole. Da. Ja se sjećam prvi dan kad je ušao kod nas u teretanu, došao recimo negdje popodne kad je bilo možda 4 ljudi. I kao neka djevojka ovako stoji i vježba i gleda i kao uopšte ne može da vjeruje, znaš, i ustaje se sa sprave i trči ka svom prijatelju i kao udara, kao vidi Novak Đoković, znaš, kao došao, znaš, kao nuli ništa, kao ćao, čovjek radi, mislim. I onda kad čovjek vidi te neke veličine koje su potpuno neopterećene slavom, pažnjom, bilo šta, kogod njemu prišao sa slika, sve može, sve super, sve sjajno. Način na koji on trenira, sad bi mi svi očekivali, to su neki skokovi, to je nešto eksplozivno, On recimo uzme teg i jako pola sata, samo ako. Pa onda uzme drugi teg, pa onda samo nogu pola sata. Pa to su tako neki pokreti koji su toliko mali, toliko efektni za njegov sport, koji nama nikad ne bi palo na. Ti da vidiš nekog u teretani to da radiš, rekao bih, vidio negdje na Instagramu trend pa kao radi, znaš kao. Ali sve ima svoje. Tako je, sve ima svoje. Magic Johnson nam je došao prošle godine ljetos. Mislim, čovjek je živa legenda. Isto tako, niko. Tako je. Znači, mi smo dobili poziv od jednog prijatelja od kuće također koji radi čarter jahti i slično. I rekao je, Magic Johnson nas je zvao i pitao je gdje može da trenira, a da se ne obrukamo. Mi kao... A dođe na odmor? Tako je. Dođe na odmor u Crnoj Gori, tako je, i hoće da trenira čovjek. Si dođe on u Hrvatska, odi često. Bio, tako je, u Hrvatsku, u Crnoj Goru, bio je, prošle godine baš dugo bio u Crnoj Gori, mislim da je bio skoro 20 dana, tako nešto. A, znači on prašува kada da doje na trening, ne da spije u hotelu? Hoće samo da odradi trening negdje gdje može da radi kako treba. U stvari on je valjda so jahta dojden. Tako je. To je jahta da liga, kaj može da doje, a da ne smo brukave nije kako nacija. Tako je. Razumijemo, koji hotel da ga pratam da nisi zbrukave Magic Johnson pa i on izbaračao. Pazi, taj čovjek je došao, pa mi kod da se znamo 100 godina. Znači on je ušao ovdje na recepciju. Česte, ajde da se slikamo, vuče ovdje sa recepcionerom i kao svi kao radimo, kao ma ne, kao se slikamo, okupio njih 5, kao slikaju se. Došao gore u teretanu, isto tako odradio čovjek cijeli svoj trening, završio trening, kao opet kao ja malo sam znojav, ali hoću još jednu sliku, kao ću da vas postavim na Twitter, kao ja u životu nisam vidio, kao meni je ovo super. I kao, ćeš postaviš na Twitter? Kao da, može majstor. Čovjek izbacio Instagram story, vježbe kod nas, izbacio Twitter sliku kao da je vježbao kod nas. A baš takav da te prašam, ti kao marketing сега, ti dođe među kako da iskoristamo ovaj moment, a da ne je cringe. O tome se radi. Da ne bude, aulala sada. I tu mi radimo to, da im mi damo prostor da sami odluče. Mi njima nikad ne dajemo uslov kao može ako ćeš da izbaciš sliku. Ili može ako ćeš da nas shout-outuješ. Znaš, mislim, mi uvijek kažemo... Ili ti skrišno da zemeš, da objaviš, a čovjek... I to mi je sad da ja nekoga snimam sve... Gotovo. On se neće osjećati ugodno. Nama je samo ok, došao si, šta vam treba? Da li vam treba poseban prostorija, da li vam treba protein, da li vam treba peškir, da li vam treba masaža, što god. On kaže konkretno 2 peškira i orange juice. 2 peškira i orange juice, hvala vam, prijatno, vidimo se za sat vremena. Čovjek ide tamo isto šetka se, napravi trening, bio boga mi trenira jako dobro. Jako dobro trenira Magic Johnson, znači sat i po heavy lifting. Preko 60. Tako, preko 60. Heavy lifting, tegovi, sve, biceps, grudi, kružni trening, cirkular, završava sa kardijom, 30 minuta trčanja. Kakvi zverovi. Potpuni respekt. Završio čovjek, tuk, ajmo još jednu sliku. I kao dobro, naš kao u redu je, kao dobro, ne. Ajmo, ne, hoću kao da imam još jednu sliku, moram ja da pokažem mojoj ženi gdje sam ja bio, mi su oduševili, super, vamo, tamo. I ja stvarno izlasku rekao, evo samo moja vizit kartica, ako vam bude trebalo nešto sljedeće godine, ako budete dolazili, bez ikakvog opterećenja, čisto da imate. Super, hvala, važu, čovjek stavi u džep. Možda je bacio, možda nije bitno, ali nema veze. Ja rekao sljedeće, zovem Magic Johnson. Znaš što je mnogo jako? Ima li Sairo Boca, sad nema Sairo Boca Place, samo ima Sairo na drugom mjestu u svijetu? Mi imamo recimo Sairo Dubai gdje smo dočekali Cristiana Ronalda. Znači ima Sairo Dubai, Sairo Boca Place, drugo? Tako je. Nije se još otvorilo, za 2 godine otvaramo Sairo Mexico, Saudijska Arabija, Tokio, Miami. Oho. Utre Magic Johnson ke ide u Dubai. Tako je. I prvo što ke praša ima li Sairo tuka. Poznato mi je, znam kako je. Nema što da baram na menadžerot. Nema eksperimentiranja. Tako. Znaš šta ga očekuje. U maj ideme za Meksiko. Ima Sairo? Ima. Da nema misli. Tako je.
kažem, u Dubaju smo dočekali sad drugu vrstu ljudi. Tamo je Cristiano Ronaldo dolazio, radili su pred Azijsku ligu šampiona, tamo su spavali. Al Nassr, a? Tako je, kompletan tim. Bio je neka ne nego Mane. Sadio Mane. Tako je, cijela ekipa. Tako, svi su bili tu. Svi. Bio je Terry Crews, ako znate, onaj američki glumac. Tako je, sa peksima, on obožava Sairo. Bio je Sebastian Ocon, vozač Formule 1, također došao da vidi. Tamo u Dubaju. Tako je. Novak isto bio jednom prilikom u Dubaji, vidio. Ali tada i Pogačar. Čekaj, Sairo Dubaj je prvo ili Sairi Boka je prvo? Dubaj. Ali samo zato što smo mi kasnili sa gradnjom, tako da prestigli su nas za godinu dana. Trebalo ova da bi... Mi smo trebali da budemo prvi. Ali, nema veze. Ono što je nama bitno je što svaki drugi Sairo će da izgleda više kao ovaj nego onaj u Dubaju. Jer u Dubaju je sve Dubaj. Sobe su dva put veće, to je skyscraper, to je ultra luksuzno, to je... Isto imaju oni fenomenalnu teretanu kao mi, fenomenalni recovery, čak imaju više recovery tretmana nego što mi imamo zato što imaju više mjesta. Ali... Ama je Dubaj. To. Dubaj. Tako je. Pa dobro, ko ideš u Dubaj, imaš Dubaj očekivanja. Dubajski stil. Dubajski expectation. Jer recimo, ne znam, nama je soba 30 kvadrata, njima je 70. Oni imaju walk-in closet, oni imaju toalet koji priča sa vama, kako ti uđeš, toalet se sam otvara i kao hello sir, U redu. Znaš, kao stvarno nema potrebe sad i toalet da mi se obraća, dovoljno je 50 drugih ljudi koji mi se naklanja tamo, tako da ima sve svoje. Poenta našeg brenda kao Sairo je da bude inklusiv, da su svi dobrodošli, da se osjećaju ugodno, da bude minimalistički, da ne bude napadan, da stvarno se osjeća kao nešto gdje čovjek može da dođe, da odmori, da se osjeća ugodno bez ikakvih drugih razmišljanja, kompleksa ili bilo čega drugog. Od nole do amatera. Tako je. I to je super zato što i ljudi prepoznaju. Mi imamo, nama je teretana otvorena za javnost. Može da se kupi. Puno je. I svi se ljudi osjećaju isto. I svi ljudi kad vide kao to je sad već jedan community koji mi stvarno njegujemo. Jer mi prije nego što smo otvorili hotel, htjeli smo da vidimo kako dokupimo neki loyal community prije nego što uopšte otvorimo. Da ljudi znaju za nas. I onda smo rekli, ajde krećemo running club. Imamo svakog utorka u 7:30 i dan danas imamo taj running club. Open for all paces welcome, 5 km vodi ga direktor fitness. Nekad ga vodi on, nekad ga vodi direktor hotela, zavisnosti koji dan, okupimo se ovdje i lagano uz more 5 km. Čija beše ta ideja? Naš, interno je bilo između nas i fitnessa. Mnogo unikatni ideji se ovo. Onda je bilo kao, prije nego smo otvorili, imali smo dan zaljubljenih. Ajde radimo couples challenge. Izbacili smo jedan štand, stavili smo, ne znam, Sairo bočice, kape, majice, što god i imamo challenge za parove, Patrick Swayze, Dirty Dancing, podizanje, još neki TikTok trendovi ko uspije da uradi, mi mu damo neki branding ili mu damo 2 noći kod nas da spava. Onda, ne znam, imali smo open air heat trainings tu u starom gradilištu, brodogradilišta, isto tako. Naš trener dođe, open for all, ljudi dođu, mi im damo yoga metse, odradimo trening svi zajedno. I onda ljudi vide kroz te neke stvari da mi zaista jesmo inkluzivni, da ne moraš da budeš nužno član ove teretane da bi bio dio Saira. Jer ruku na srce, možda ne može čak ni svako da priušti članarinu. Ali to nama ne znači da želimo da ih isključi. Možda će nekad moći. I onda kad budu mogli, oni će reći, oni su mene prihvatili prije nego što su mene... Ke vidi danas kako je, tako je. Koga ke može. Tako je. I opet to, mi njih uopšte ne pravimo razliku između jednih, drugih i trećih. Svi će dobiti majicu, svi će dobiti bocu, svi će dobiti šta god, jer to nije trošak, to je investicija u stvaranje zajednice. Jer samo tako brend kao brend može da se širi. Jer to onda kasnije prelazi na opet ono što smo pričali, kako ja pozicioniram jedan brend. Brend ne može da opstane bez lojalne zajednice za njega. A lojalna zajednica mora stepenasto da se pravi. Ne može samo nešto zato što je novo da automatski dobije svoju fan bazu. Nema, to je preko noći i posle pa. Tome se radi. I jako veliki broj ljudi u početku se plaši ovoga hotela jer je mislio da je vrlo niš, da je samo za fitness zajednicu. Ali nije. Opet, mi smo imali ljudi koji dođu i samo leže pored bazena i jedu. Fair enough. Jer to za tebe da izađeš odavde bolji nego što si ušao? Jeste. Uđi. Ti odmori bolji. Ti spavaj bolji. Ti jedi bolji. Radi šta god hoćeš što je za tebe lično bolje. Da. I mi time pravimo jednu zajednicu koja će sutra reći da, ti si došao da bi se
spremio maksimalno fizički da bi trenirao, da bi jeo dobro, a onda opet imamo tebe koji kažeš onaj bazen, milina, em se grije, em kokteli, em usluga, em hrana, ne treba mi ništa više. Kako sam spijel, 7 dana. I onda se postepeno se gradi ta zajednica i sa zajednicom se gradi brend. Jer sutra će doći neko iz Britanije pa će reći svojih 10 prijatelja, ja kako mi je bilo super. Pa će doći neko iz Francuske reći, oni imaju najbolji bazen sa super pogledom. Pa će ona iz Rusije reći, pa to vino imaju i burger, to još nisam jeo. Pa svako će da uzme nešto, pa će doći neka porodica pa će reći, 5 dana smo bili, djeca nijednom nisu plakala, nisu bila nervozna zato što smo išli biciklom tamo, pa šetali ovamo, pa išli na kajak do ostrva, pa ne znam ja, pa je bilo surfovanje na vodi električno. Sve možemo da im napravimo tako da im ne bude dosadno. I on će ni reći jednoj porodici, drugoj, trećoj, pa ovaj što nema djecu će reći, ima surfovanje na vodi, to nikad nisam probao, hajde da probamo to. Pa malo po malo širit ćemo se u tu neku zajednicu koja na kraju dana će stvarno da bude nešto što niko nije vidio. Misliš дека je možno ovoj blueprint nekoj drug da go iskopira? Ne do kraja. Equinox, to je jedan fitness brand iz Amerike. Da, znam za Equinox, samo to ima hoteli Equinox. Sada su počeli, napravili su jedan u Londonu i jedan u Los Angelesu, čini mi se. Ali Equinox kreće iz tog američkog fazona koji mi radimo suštu suprotnost od toga je da moraš da budeš član Equinoxa da bi mogao da budeš dio hotela ovoga. I u Americi to prolazi, jer Amerikanci imaju taj kompleks pripadnosti za novac. Ko više plati, da ima više privilegije. Kod nas je obrnuto. Kod nas kažemo, nemaš para? Ne, možda budeš dio nas. Nije uopšte potrebno da imaš bankovni račun da bi bio dio sajta. Suprotno. Bitno je samo da imaš volju, želju i da budeš dio jedne grupe koja želi da bude bolja nego što je bila juče. A Equinox je suprotno. Equinox kaže, ok, moraš da platiš $150-200 mjesečno da bi imao pristup nečemu i onda ćemo ti na sve to još dodatno naplatiti za šejk, za trening, za ovo. Kakvi 150, 1000, sigurno je nešto. 1000, 2, 3, 5000 što te samo za u fitnessa da ideš, gi znam ja ti je Equinox. Sigurno. I nikoj ne prifakja ispod 6 mjeseca dogovor, nema. Pa to je, sam sključan model, barem da se odereš 5000 za ovako, ne. Ne, Equinox mi je skoro uopšte ne konkurencija. To može da radi u Americi. I samo u Americi. U Evropi je potpuno drugačiji mindset, pogotovo kod mladih ljudi. Jer Evropa nije toliko opterećena ekskluzivom, luksuzom. Čuda, mi generalno kao Evropljani, tu stvarno se vidi razlika, to je vjerojatno istorijska razlika, mislim, čast svima, ali Amerika je stara 300 godina, mislim, i to je to, mi imamo kamen ispred hotela je stariji od cijele države. Tako da, jednostavno ta kultura, istine za volju, kultura jednostavno još nije njima stigla do tog nivoa da oni mogu da žive nekim skromnim životom koji kažu, pa mi ne treba ništa više osim nekog osnovnog stvari. Za nas, recimo, sa Primorja je luksuz da ti imaš barku i kakvu god barku, pasaru, mislim, Tomos motor od 4 takta, ne mora uopšte da ide, ali ja samo da stanem na sred zaliva s onim što prdi Tomosom i da ja idem polako, da mi treba sat vremena, meni je to luksuz ovoga svijeta. Život. Ali ti ako pokažeš nekom iz Amerike, kao idemo na more, imam barku i kao, jahta, jel? 10, 20, 50 metara. Koliko metara odmah prvi? Ne, kao barka, jedna čamac i kao, on mi ti rekao kao ja tu ne ulazim, kao meni je to. Znači, skoro je nevozможno da se iskopira ova. Ne, ali mi smo vidjeli u zadnjem, mislim, skoro smo vidjeli jako veliki porast ljudi iz Amerike koji dolazi kod nas u zadnjih godinu dana, mislim, u godinu dana našeg postojanja, recimo, vidimo trend rasta američkih gostiju koji dolaze kod nas. Jer ima direktan let iz Dubrovnika za Ameriku i ima direktan let iz Beograda za Ameriku. I onda njima, mislimo, odatle doći kod nas vrlo lako. Tako da ljudi koji recimo dolaze da posjete Dubrovnik, Split, uvijek uzmu još par dana da posjeti Crnu Goru jer im je stvarno tu preko puta. I onda vide, ne znam, malo Kotora, malo Perasta, malo Herceg Novog, neko čuje, neko ne, Sajro, ajde vidimo šta je to. Još nismo imali ni jednog američkog gosta koji je ostao razočaran onim što smo mi njima dali ovdje. I najbolji primjer je Travel and Leisure novinarka koja je došla na 4 dana, koja je napisala fenomenalan tekst o nama, ogroman, i stavila nas na IT listu najboljih hotela za 26. godinu. Gdje se nalaze hoteli worldwide. Tokom preletni sezon. Ama ti kažem, elitov di elitov. Kad vidite vi tu listu, koji hoteli su tu, i mi kao ljudi moji, znaš kao, šta mi radimo ovdje? Jel imaju oni neki očekivanja na ono, da ih dočeka neko, jel se malo iznenade od pristupa? Pa da. Za američki gosti. Da, jer mi smo dio Kerzner grupacije. Kerzner grupacija drži One and Only Atlantis.
Atlantis i One and Only su ultra luxury hoteli. I oni imaju ta pravila i taj standard gdje je ruka na srce, gdje je uvažen gospodine. I onda oni misle da nešto slično će biti ovdje, ali je možda, tako je, možda malčice toned down. Ali ne, mi dođemo ovdje i onda kao sa recepcije kao, ej, gdje si Kristina, znaš, kao dobrodošla. I kao ona kao, okej, kao što se dešava. I onda kao malo već prvi, drugi dan, onda dođe konobarica, dođe Stanka luda i kaže, evo vidi, meni je ovo vidio, znaš, i onda kao, okej. I onda na kraju shvate da, aha, it's okay. Tako je, tako je. To je позитивно изненадување тоа, не го вреѓаш, не му правиш незгодно. И на него му е ново искуство тоа и конечно за прв пат сваќа у животот што значи френдли народ. Tako je. То не постои френдли народ. Tako je. I na kraju dana, mislim, nismo ni mi sada... Friendly biti friendly, izvini, zašto tamo je over the top. Tako je. Zbog netuženja I tip kulture. Tipo. Ono, tips, kao bakšiš. Да, Ti se over the top. Tako je. Вештачко. Ali preveštačko. Ja imam druga koji živi u Americi i kaže, brate, to je... I svi znaš ono malo su ti... Kao daj bre, nezgodno mi je. Tako je. Daj go, pusti se kao u redu. Ne vidiš iskrenost. I to je najveće pošto. Ne vidiš iskrenost. I to je ono što mi ovdje, pazite, ne prelazimo ni mi neku liniju sad da kažemo, ok, sad ćemo mi ponašati pa pošto pot. Ima ljudi kojima ne odgovara, koji kažu, izvinite, molim vas, meni je ovo previše. Mi kažemo, ok, nikakav problem, izvinjavamo se, promijenimo konobara da bi njemu bilo lakše ili promijenimo stav koji ćemo se obraćati u tom trenutku, čisto da on vidi na oko da smo mi napravili zaista zamjenu za ono što njemu nije odgovaralo, za onoga ko može možda da mu pruži malo bolju uslugu na način koji treba. Effort za nego. O tome treba. Jer moramo da pamtimo. Moramo da pamtimo isto kao što ste vi ovdje. Vi ste sad ovdje već drugi dan. Znaju vas već ko ste. Znaju otprilike šta pijete. Znaju kakvu kafu volite, što volite, što ne volite. Jer jednostavno, ali to su opet te nekako ljudske osobine. To nije opet da mi njima kažemo, morate da naučite to. Ne, to je jednostavno, mi želimo da ste vi toliko dobri sa njima da ono već znate tačno šta i kako oni žele i vole. I onda to daje potpuno drugu dimenziju, onda nije isforcirano, jer ih niko nije natjerao na to. Nego je to bila njihova lična inicijativa da kažu, ok, ja stvarno želim da se ono osjeća dobro kod nas. I sad opet, da li je to povezano sa to nekom crnogorskom, ne crnogorskom, to je mislim malo banalno reći, sa balkanskom, jugoslovenskom, sa južnjačkom nekom kulturom koja nam je usađena da jednostavno želimo da se gost osjeća dobro kod nas, ja čvrsto vjerujem da jeste. Jer eto, svi mi putujemo stvarno svugdje po svijetu i jednostavno što čovjek više putuje, više cijeni ono što ima kod kuće. Tako je. Gdje god sam se ja pomakao i meni je uvijek bilo i sigurno svima vamo kao kuća vam govore kao pazi kako se ponašaš tamo u inostranstvu, nemoj da nas brukaš, nemoj ovo. I onda kao ti dođeš i vidiš kao mi smo najbolji ljudi koji uđu, ali zaista jes. Jer ja kao dođem u restoran, ne znam, u sred Rima pa vidim čovjeka koji je skinuo patike i kao jede. Da. Ili mislim, tako neke stvari. Čudne neke, da, neobičajne. Ali jednostavno mi ovdje imamo taj neki balkanski mentalitet koji kaže ok, ne, domaćinski. Kako hoćeš da se neko ponaša kod tebe kod kuće, tako se ti ponašaj kod njega kod kuće. I onda mi vidimo razliku u gostima koji dođu ovdje. Знаеш дека само што ми помогна да увидам зошто ми е толку убаво оти препознаваш наш јужначки народ во став, во менеджмент, а се наоѓаш у елит проекти, некако си горд. Види бе, значи и ние можеме. Да. Не мора да сме на наш начин. Една, две звезди, не бе, може истиот народ, може и вакво да некако, знаеш, до денес. А со тој шмек. А со тој шмек, со нашиот шмек. Тоа сега го осетив тоа, гордост дури, некаква национална балканска гордост дека еве и ние можеме one worldwide најбољи. Tako je. Ono što mene najviše raduje je činjenica da recimo kada imamo kolege koji nam dođu na ispomoć iz Dubaja, iz nekih drugih država i slično, i oni imaju u početku tu malu zadršku kao kad nas vide, jer njima jednostavno nije logično da je neko toliko ljubazan. Jer nama kogod da dođe, mi njima uvijek crveni tepih izbacimo. Kogod, da li u pitanju direktor ili u pitanju čovjek koji je došao da radi kao, ne znam, perač suđa ili čistačica, što god. Ne, zna se, vi ste došli kod nas. Idemo, sjedamo u kola, da vidite kotor, da vidite peras, da pojedete picu tamo, da popijete rakiju. Znaš ko, uvijek imamo isti set pravila za sve. Nije sad zato što je meni došao direktor da ću ja njega više da cijenim nego, ne znam, mog kolegu koji je došao iz Dubaja. Ne. I onda oni malo po malo navuku se na taj osjećaj, niko neće da ide. Da. Znaš ko, dođe kraj sezone, kao morate se vratiti u hotel i kao,
ajde da vidimo može li viza, može li radna dozvola, kao, znaš, kao ne vraća mi se u Dubaji, jer opet, svi ti hoteli, Dubaji i ostalo, to je opet taj neki kapitalizam, fast moving pace, jer tu više nema te duše u svemu tome. Ovdje dalje ima duše, ne samo ovdje, na Balkanu i dalje ima duše, koje što god čovjek putuje sve više i više van i vidi da je nestaje. U svakom segmentu života. Da li je to usluga, da li je to hotel, da li je to razgovor sa nekim drugim. Jednostavno ljudi više nemaju tu žicu u glavi da smo svi ljudi. Nego, ok, ja sad imam samo svoje probleme, ja se samo koncentrišem na sebe i to je to. I ja vozim dalje. Da ne zaboravim, izvini, za crnogorsku reprezentaciju za olimpijadu. Tako je. to je apsolutno nešto na što smo stvarno ponosni, jer Crna Gora je izuzetno mala država. Mislim, smiješno mala država. Ali sada konačno imamo jednu platformu koju možemo da im damo da ispune svoj potencijal. Sad više nemamo izgovor. Uvijek je bilo, fali nam ovo, fali nam ono, fali nam recovery, fali nam teretana, fali nam stručnjak. Mi smo rekli, ok, mi smo u našem hotelu skupili najbolje stručnjake koje mi trenutno možemo da nađemo. I mi smo potpisali ugovor sa Olimpijskim komitetom Crne Gore do Olimpijskih igara 28. koje je rečeno, ok, 4 puta godišnje u periodu od 10 dana dovedite perspektivne sportiste koji žele da rade na sebi, koji će se vjerojatno plasirati na Olimpijske igre, da mi im damo našu stručnost, naše znanje, naš kvalitet, da im podignemo njihovu razinu na veći nivo i da im zaista damo tu šansu da osvoje medalje. 4 pati godišnjo po 10 dana? Tako. Vi im gi davate? Sve. Znači od ishrane do nutricioniste, do trenera, do... Stvarno nema izgovor se. I od tome 40 dana pripremi je to. Tako, godišnje. I onda je bilo, ok, sad smo skoro ugostili... Da, 27. Tako je. Početak 28. 4 godine. Bravo. Kao hotel to nema profitabilnosti, nema logike. Ali sa neke ljudske strane to je ulaganje u nešto što će da. Tako. I sad, naravno, oni su izuzetno jako dobri partneri prema nama, podržavaju nas u smislu međunarodne zajednice gdje promovišu naš brend kao takav, dali su nam priliku da idemo sa njima na olimpijske igre, da imamo pristup olimpijskom selu, da imamo pristup sportistima u olimpijskom selu, tako da naš brend će biti prisutan na olimpijskim igrama, što je apsolutno nešto nevjerovatno. Tako. I to je nešto gdje smo mi vidjeli potencijal također kao brend, pogotovo jer ćemo otvarati u Majamiju 30. da 2 godine pred otvaranjem imamo jako pozicioniranje samog brenda tako. I to je jedan projekat na koji sam zaista izuzetno ponosan jer je onako samoinicijativno krenuo i samoinicijativno sam vidio da je to nešto što je zaista potrebno u našoj državi i spojili smo se u jednu super zajedničku viziju sa Olimpijskim komitetom koji je također prepoznao kvalitet. Jel do sad bili... Imali smo baš skoro prije 2 sedmice ili čak možda prošle sedmice, ugostili smo 4 tekandoiste. Od toga su bile 2 sestre Berešaj koji su sad skoro osvojile medalje na Europskom prvenstvu, tako da vidimo potencijal u njima. Došao nam je momak koji je tamo bio završio Zimske olimpijske igre, Aleksandar Grbović, koji je bio naš predstavnik na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu. Bio nam je također i još jedan džudista. U septembru dočekujemo rukometnu reprezentaciju Crne Gore žensku, kompletno, njih 30. One stvarno su, mislim, naša uzdanica, oni su osvojili i olimpijsko srebro i evropsko zlato, stvarno su, mislim, zlatne lavice ih mi zovemo, tako da čvrsto vjerujemo da će i na olimpijskim igrama da imaju dobar rezultat. I onda opet u oktobru dočekujemo reprezentaciju u judou, oni će također imati određeni pripremni period kod nas. Mi doduše imamo i 25-metarski bazen koji je tu, koji je pogodan za rasplivavanje, ali nažalost ne možemo da ga koristimo recimo za vaterpolo trening ili nešto slično zato što je dosta plitak i dosta je uzak. Tako da je više za to neko rasplivavanje i kondiciono plivanje nego što je za pripreme poput klasičnih vaterpolo priprema. Da. I mislim da sa ovim nekim tretmanom koji mi njima dajemo, to je apsolutno nešto što će biti... I kako je osjećaj njihov? Ima feedback. Mislim, upravo smo ugostili, to je isto bilo fenomenalno. Ja mislim da smo tu dobili, tu su mi se onako malo, uvijek mi se nekako više oči otvore kada vidim da neko treći dolazi kod nas i vidi se ovo. Jer mi koji smo ovdje ovako dugo, nekako smo više malo smo se navikli na sve to što nudimo i onda nekako... Sve ti normalno. Treba mi neko novi da dođe koji vidi i kaže, čovječe, nisam znao da ima to. I onda je nama to kao, wow, kako stvarno. ne znaš? Znaš kao, ne samo nikako ne znaš ni kao, za mene to nije big deal. Ali za njega jeste, jer njemu pomaže, konkretno njemu da on bude bolji zbog toga. I nije nigde naš na drugom mjestu. Tako je. I o tome se radi. I to je najbitnija stvar.
Skoro smo sad ugostili u nedelju, baš dan prije nego što ste vi došli, crnogorska reprezentacija u trail runningu se okupila po prvi put u istoriji i kod nas su imali i body analizu i trening, tako da stvarno je bilo sa te strane fenomenalno da vidimo kako su oni bili oduševljeni kompletnim konceptom i kako smo mogli da im pomognemo da predstave to na stvarno jedan jako visok nivo, što nam je bilo fenomenalno. Tako da svi ti neki dolasci koji nam dođu, koji nam onako otvore oči u tom smislu kao, aha, neko stvarno će da bude bolji, neko stvarno cijeni maksimalno ovo što mi njemu dajemo, zato što ne može nigdje drugo da ga nađe u Crnoj Gori. Jer opet, na kraju dana i imamo mi puno tih i sportskih terena i svašta nešto, ali uvijek nešto fali. Uvijek je neki trenutak koji ti nedostaje. I mi se možemo konačno da ga zaokružimo i sa hranom, i sa oporavkom, i sa snom. Stvarno možemo kažemo, ok, ljudi, to je to. I za hranu si pričao da imate dobavljača kao 4, 5, 6, to je samo organski. Samo organski radimo, lokalne farme, pijace, često odemo do pijace u Kotoru, recimo, pa pokupimo sa pijace u Kotoru nedeljom ujutro, kada je pijačani dan, paradajz ili krastavac ili nešto što je svježe, jer stvarno hoćemo da imamo 100% organsku hranu. I mijenjamo 4 puta godišnje, nikad se na meniju neće naći nešto što nije u sezoni. Ujutro na bufeu. To je Michelin mindset, to je. Ali to je, mislim, na kraju dana nije zbog toga. Prirodno je. Znaš kao, ne možeš da jedeš jagode u januaru. Ne može, znaš kao, mislim, nije logično. Znaš kao, i paradajz kao u januaru. Ko još jede paradajz u januaru? Mi imamo recimo cherry paradajz u januaru zato što cherry može da uspije. Ali pravi paradajz ne može. Mi smo tek možda prije, pa nema ni 2 nedelje da smo uveli paradajz na buffet na doručak. Jer krenuo je prvi. Uvezate od Makedonije, nije više od januara. Strumička kotlina, znaš kako raste. Kažem, pazi, Makedonija ima bijelo grožđe, koje dovodimo također iz Makedonije. Mi nemamo bijelo grožđe. Stvarno nosite od Tako je. Bijelo grožđe ne uspijeva u Crnoj Gori. Ne može meni neko da kaže, mi imamo super bijelo vino u Crnoj Gori. Nemojmo, ljudi. Znaš, mi znamo da ne postoji bijelo grožđe u Crnoj Gori. Možda mi kažeš vranac, poštoje. Merlot. Ajde, okej. Znaš, sve ostalo. Ne može. Jednostavno, mora da se zna šta je lokalno, mora da se služi šta je lokalno. Često da ne bude laži i prevari. Ne možemo mi sad da kažemo, mi želimo vam najbolje, onda da vam uvezemo, ne znam, mango iz Brazila. Ne može, mango da raste. Ali pomognete lokalne farmere. Između ostalog. Sir također, mislim imamo lokalnu farmu, dakle uzimamo sir, imamo lokalnu dobavljača za meso, ti stekovi, pršuti, suvi vratovi, sve što je vezano za to, generalno dolazi iz lokalnog uzgoja i drugačije ne može. Jer, kažem opet, ako nije lokalno, mi onda nismo iskreni. Na kraju dana. И како искочи соработката за Red Bull Fitness Summit? Ова идеја е толку уникатна и гениална. Mislim, mi sve to kažem, imamo stvarno jako lijepo prijateljstvo sa Red Bullom od opening eventa pa nadalje i uvijek smo gledali šta je to što možemo da uradimo zajednički da bude interesantno ljudi. I onda imali smo 2-3 ideje koje smo vrtili, na kraju je bilo kao fitness camp, može. To je nama apsolutno sasvim logično. Red Bull može da dovede svoje sportiste koji će uz pomoć naših stvari da pokažu koji je pravi način za trening, koji je pravi način za oporavak, jer konačno imaju mjesto gdje mogu da obuhvate sve to. Apsolutno je bilo logično da Red Bull preuzme na sebe u smislu organizacije ljudi koji žele da dovedu, sportiste koji žele da dovedu, a da na nas bude organizacija treninga, da na nas bude organizacija oporavka, hrane, ono u čemu smo mi dobri i ono u čemu je Red Bull dobro da bude jedna savršena kohezija. I to nije prvi put i to sigurno ćemo imati još zanimljivih projekata. Imamo već jedan projekat koji radimo krajem juna sa Red Bullom također, gdje ćemo da ugostimo jednog Red Bull sportistu zajedno sa osobom koja je neki njihov challenge osvojila, gdje će i ta osoba imati pristup 2 dana kompletnom hotelu, treningu, oporavku, da vide i oni na koji način profesionalni sportista može da se spremi. Tako da siguran sam da ovo nije ni prvi ni posljednji, ni taj jun, ni posljednji. Ja izuzetno cijenim Red Bull, mislim da smo kao 2 brenda vrlo slični. Aligned. Tako je. Da. Oni idu malo u ekstreme za neke stvari kad sleću u avion na voz ili na ne znam nije šta ili skaču padobranom sa nekog bazena. Ok, ali opet i ti ljudi moraju da se spremi. Ili Semira dolje, tako je. Ali i ti ljudi moraju se spremati za to. Tako da kao, ajde, ako već morate se spremiti za neku ludariju, dođite kod nas pa ćemo mi da se spremimo. Tako je. Jer mi generalno, osim Red Bulla, gledamo da pokrivamo jako puno lokalnih događaja, jer i na taj način želimo da pomognemo lokalne partnere.
Tako da radimo dosta nekih događaja koji su u našem okruženju, koji su, ne znam, Extreme Triathlon, Boka Bay Trail Run, Bokeški maraton, sve te neke stvari gdje možemo da se prirodno uključimo kao brend, da kažemo ok, sad ćemo da vam damo platformu da vi možete da se spremite, da se oporavite nakon takvih događaja, a mi ćemo onda da guramo te sportiste, da vidimo koji je najbolji rezultat koji mogu da naprave kada imaju sve ovo iza sebe. I onda ćemo da snimamo i neke dokumentarne emisije, nešto slično tako, čisto da vidimo zaista koliku razliku pravimo mi kao brend, a sigurni smo da pravimo, u odnosu na rezultate koje ljudi mogu da dobiju. Tako da Red Bull je definitivno, kažem, eto, radujem se, imamo da provedemo još 2 dana svi zajedno, da vidimo da li ćete u petak izaći bolje nego što ste ušli, tako da bit će zanimljivo. Ние сме на пола од ова искуство. Мене ми е веќе once in a lifetime ретко убаво животно искуство. Фала ви многу за тоа. Фала и за овој разговор. Apsolutno. И едва чекам да видам што не чека во иднината. Sljedeći. Hvala vama na pozivu, stvarno sam uživao u razgovoru i eto, drago mi da ste naši gosti i da uživate. Hvala mnogo. Hvala ti. Pozdrav, čao. Ćao.